Dugo vremena istorija nije samo nauka o prošlosti, nego i oruđe koje političari koriste za ostvarenje svojih političkih ciljeva. Ta zloupotreba prošlosti vidljiva je i u Bosni i Hercegovini, možda ne toliko kao u Srbiji i Hrvatskoj, ali su se ti revizionistički talasi iz Srbije i Hrvatske prelili na prostor Bosne i Hercegovine i naišli na pogodan teren. Bilo je to vidljivo i tokom 1990. godina, kada je i ovdje istorija, kao i drugdje u ostalom, korištena u svrhu ratnih mobilizacija, a vidljivo je to i danas. I to ne samo u istorijskoj nauci, nego i u nizu primjera koji pokazuju kako se istoričari i naučne institucije stavljaju u funkciju određenih političkih pokreta radi ostvarenja njihovih političkih ciljeva. Neću ovdje govoriti o rehabilitaciji četničkog pokreta, koji je u Republici Srpskoj kao dijelu Bosne i Hercegovine zauzeo, zahvaljujući brojnim istoričarima, isti stav i isti status kao i u Republici Srbiji. Kao primjer upotrebe ili zloupotrebe istorije pomenut ću jedan slučaj kada je Skupština kantona Sarajevo davala saglasnost za imenovanje jedne škole po imenu Mustafa Busuladžić. Riječ je o čovjeku koji je u toku Drugog svjetskog rata napravio nekoliko intervjua sa velikim jeruzalimskim muftijom El Huseinijem, držao govore i pisao tekstove koji su u interpretacijama mnogih koji se danas bave njegovim tekstovima zapravo antisemitski. Međutim, Skupština je za stav da se ne radi o antisemiti koristila mišljenje koje je dobila od Instituta za istoriju u Sarajevu, koji je zaključio kako Mustafa Busuladžić nije nikakav antisemita, da se u njegovim tekstovima ne može ništa naći antisemitsko niti fašističko, nego da je prosto riječ o jednom od najvećih bošnjačkih intelektualaca koga su komunisti 1945. godine likvidirali samo zato što je bio antikomunista. Sličnih pokušaja upotrebe historije i naučnih instituta bilo je i prilikom pokušaja da se utemelji datum osnivanja Sarajeva i tako dalje. Osim toga, i kod nas je pomama za nekim rezolucijama u kojima parlamenti žele pisati povijest. Prvo je u ratu 1993. godine Skupština Republike Srpske donijela odluku kojom stavlja van snage sve odluke koje je u toku Drugog svjetskog rata donijela Skupština, odnosno Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine. Upravo ovih dana je parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine izglasala jednu rezoluciju o poštivanju žrtava ustaškog režima, da bi samo par dana nakon toga Skupština Republike Srpske donijela odluku kojom stavlja van snage navedenu rezoluciju parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i pritome nudi svoju interpretaciju događanja u toku Drugog svjetskog rata. Zato je jako važno da se mi, istoričari iz svih zemalja nastalim na jugoslavenskim ruševinama, oglasimo jednom zajedničkom deklaracijom, stanemo u odbranu istorije kao nauke, da pozovemo političare da prestanu zloupotrebljavati istoriju, ali također i da ohrabrimo naučnike i istoričare da ne služe političarima radi ostvarenja njihovih političkih ciljeva, nego da se bave zapravo istorijom kao naukom. Zašto je to važno? Važno je zato što su nam ratovi 1990. godina pokazali da zloupotreba istorije u političke svrhe može biti vrlo krvava. Zato mislim da mi, istoričari, pokazujemo jednu vrstu odgovornosti ne samo prema prošlosti, nego i prema budućnosti, pozivom da se konačno prestane zloupotrebljavati istorija i da se istorija ostavi isključivo istoričarima za naučna istraživanja. Nama ne treba nikakva bolja prošlost, nama treba svima bolja sadašnjost i bolja budućnost.